Kazi yangu vile tumepata pesa sasa ya kukwamua hizi barabara zetu, na hiyo yenu ya hivi, mimi niliwaambia ni mtihani yangu kabla ya 2027. That is my exam. Lazima nimalize hiyo ndio mambo ya hapa ikuwe sawa sawa. Sawa si sawa? Sisi tumekubaliana? Si hiyo bridge nifanye kabla ya 2027. Bas, hiyo ni mtihani, hiyo nitapita hiyo mtihani. Mtashangaa. Tunaelewana jameni? Aranwe munini wa president Professor Kithure Kindiki augite akathi na mbere kugwatira Rais Ruto kiri uruti ngugi. Kazi yangu ni kufuatilia kuhakikisha kwamba amri ambazo rais ametoa zimetekelezwa. Kwa hivyo nataka mniambie kwamba tutaendelea kusafiri pamoja na rais na tutamuunga mkono kwenda mbele. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Utaendelea kutunga mkono. Nisaidie rais kusukuma barabara, kusukuma stima na maji na stima. Wakati wanasema tuendelee na hiyo. Asanteni sana kwa atongoria baba mugongo iba kuthingatanite na atongoria bangi kuma kaunti ino ya Tharaka Nithi ari ogo gavana Muthomi Njuki, mubunge wa Mwekuru Susan Ngugi wa Mwindu, mubunge wa Mara Kareke Mbiuki, mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara amwe na seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gatayara. Njuki atumire kanya gaku kuromba Rais William Ruto atigate Kindiki mwankani wa 2027 ihinde na thinwe mwankani wa 2032. Project zimefika wapi, ukoelea report, na sababu siku hizi hatuoni sana kwa wingi tukisumbua State House ni kwa sababu his doors are open to everybody, we go there and listen to us. Tungependa iendelee hivyo mpaka 2032. Mheshimiwa Rais, isikanyange hapo 2027, wacha iendelee mpaka huko 2032. Akifika huko atajipanga kivyake, wewe ukiwa mtumia kufanya kazi. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gĩa Chuka Igamba Ng'ombe mbita mũrĩmi wa mbogo. Na tugitigana na ripoti ya murimi mbogo tukomba kwithirwa tugite na mbere na gutegera kana kuraithiria ndiunga ya mutongeri wa mugongo ndene ya Mount Kenya na ro ntuku weje na ruo na kumbite kwithirwa gikinyia gicigo mbunge kya Igamba Ng'ombe gicigo mbunge kya Tharaka na retete na mbere kwithirwa kirunguira cukuru ya Tharaka University netete na mbere na kwithirwa kirunguria tuition complex na rakinya nyumene ombere kwithirwa gitana kuriungira thoko ya Gatunga ura wa Kibwayo bwitite na mbere nara etete na mbere na kwithirwa akiuga ati we natengete mung'ana yo kigina milioni 750 gutigira stima ikumba kwithirwa igikinyira antu bonthe ruterero Tharaka Nithi nara kinya berigirite kwithirwa bagikinyira misie 750 nikirwa ruru etete na mbere na kwithirwa akiuga kinya na banganitie na natengete kigina gigukira Aritoba University nyumba cia kumama nara nyumba igwa kuanirigiri kwithirwa ikimamwa ni aritwa 1,000 jairi kurukine tete na mbere na kuga Aritoba University ni bethera bayikurukira mathina za maingi na thirikari we ya Kenya Kwanza ikethirwa igitegera urayumba wita na mbere kwithirwa igitetheria Aritoba ba netete na mbere kinya na kwithirwa akiuga atiwe Aritoba Baba University ni babatere kwithirwa bonde bagitonya mutaratarane yua universal health coverage kurukine ugite na tengete milioni 150 na arakuthithia barabara ya Gatunga kana kumatia Kariga Marimanti Mwanka Gatunga na kinya barabara ingi hinyingi kuma Rutere Nuru no mwandiki wetu wa Nteto kuma Rutere Nuru Ndagara Waiguna na Nteto Utariria Kirendi onga ya Rais William Ruto agicigo munge kya Tharaka kinyugire genene kya Tharaka University aga kere no geta thirikari ya Kenya Kwanza ritengete kigina gya shilingi milioni 750 gutigera manyama stimi makonyagari wa kaunti ya Tharaka Nithi. Tumesema ya kwamba tunaweka substation mpya hapa Tharaka Nithi ndio stima iweze kuwa stable. Sawa sawa. Na vile vile tunataka kuunganisha wananchi wa Tharaka Nithi. Serikali ya Kenya, we have committed 750 million shillings kuunganisha wananchi wa hapa 7,500 households kwa huduma ya stima.
kagitani gwakwa kirugaria tuition complex kiri university ya Tharaka arara icugite kiri kigina kiria gitengetwo nontu bwa gwaka affordable housing tayari thirikari ni amurite gutumika gwa kigina giki gwakira rito ba university na TVET nyomba akiuga tayari thirikari ni tengete kigina gia gwakira rito ngiri ĩmwe na magana merĩ bacukuru ya Tharaka University. Mimi nilitangaza juzi, niliweka kandarasi juzi ya hostels ambayo itachukua wanafunzi 1,200. That is phase 1. Na nimechukua ile pesa ambayo tunatoa kwa housing fund, nikasema comrades pia wapate makao mazuri, wajengewe hostels, sio hapa Tharaka University peke yake, lakini university zetu zote zikiwemo TVET, because we want students to learn in an environment that is conducive for learning and that is in a place where it is safe for students, especially female students in universities. Ikagitani gwa kura icugite mathina maramara kurukagirwo university mono makwaga mbeca thirikari ni kuraithiria akiugi bwega wakira murito akethirwo ari kiri mutaratara wa gutungatira manto makonene na ugima wa mwiri gutari marei. Pale nyuma university ilikuwa na matatizo makubwa sana, zingine karibu hata zifungwe kwa sababu ya bankruptcy, lakini sasa tumeweka mpango mzuri na universities pamoja na vice chancellors so that we make sure that we give you the best chance to be able to learn in a university that is financially stable and that makes sure that our learners get the best opportunity to be the best they can be. In our universal health coverage, we have said every student, including university students, will be beneficiaries of the program of universal health coverage, so that every student must have insurance. Nara kithina mbere mbite kwethera gikira wira na kira rito Tharaka University kubanjira ithima bia roje. Mimi nitapanga tuweke borehole kama 2-3 hapa, ndio maji ipatikane ya kutosha. Kuma gukire ndionga yake kona bratho kia gatonga yendere Rais William Ruto gite thoko ene karikia kwa gitare meri yere. Tunawajengea soko ya milioni 60 na itakamilika ndani ya miezi miwili. Na kiri Kenyamara ke wagia barabara imbega gagechiko munge kia Tharaka. Rais akiuga thirikari yake ni tengete kigina gia kuthirikiri gwikirora miko barabara ya Chakariga Marimanti Gatunga. Na kinya kwambire gwikirora michimbe kwa barabara ya Miomponi Nkondi Gatunga. Na ira ya Miomponi Mukothi Magachiongo Gatunga. Barabara yetu hapa imetusumbua sana, si ndio? Hiyo barabara ambayo tulijenga hii ya kutoka kule Marimanti Chakariga mpaka hapa imekwama kidogo hapo, na kuna sehemu kidogo imeanza kuharibika. Sasa nimetoa pesa milioni 150 kukamilisha hii barabara na kufunga ile shimo zote zimetengenezwa hapa. We repair this road. Tumesema tuanzishe barabara mpya ya kutoka Miomponi kuja pale Mugodhima, alafu section moja ikuje Ngondi ikuje hapa, section nyingine iende Kasiongo alafu ikuje hapa Gatunga. Sasa tayari nimetangaza kandarasi ya hiyo barabara, na hivi karibuni contractor atakuja kusukuma, na tutatafuta contractor safari hii mwenye ako na akili. Ule wa hapa alitusumbua sana, ilijengwa karibu miaka 5-10. Sasa tutatafuta contractor mwenye ako chonjo, si namna hiyo? Rais, tumefurahi vile umefika Tharaka University na ile mambo yote ametangaza ifanywe. Mimi ndiye mtu yake ya kumsaidia kuhakikisha kwamba imetendeka, si namna hiyo? Naraba kuandamanite na ntongoria chingaria kwa munini wa rais Profesa Kithure Kindiki araugite wari tayari kuthingatia mirandi yonthe ya thirikari gutetheria Rais William Ruto, na imwe ya mirandi ene riranenkanire gicigo munge kia Tharaka. Kama vile umeeleza hao watu wa hapa nyumbani, mimi ni naibu rais wako kukusaidia kuendesha kazi ya Kenya, lakini nikiendesha kazi ya Kenya hata hii sehemu is part of Kenya. Kwa hivyo nikifuatilia barabara za Pwani na Rift Valley na Nyanza na Western na Northeastern na sehemu zile zingine zote, hata hapa Mlimani, hata hapa Tharaka Nithi, nitafuatilia government projects on behalf of President Ruto. Si namna hiyo?
kuma gĩcigo mũnge kĩa Tharaka ngĩribotera Meru TV rĩtwa Kambita Ndagara Waiguna. Na tugitigana na ripoti u tukomba kutha tugicokera ruterene rungi naria nawe ora wari governor wa Meru Kiraitu Murungi bagwatanirite na senator wa Meru Nwe Kathuri Murungi ona kinya MCA wa Igoji Nwe Ndamiano Muchoi nabo nibombete kwithira bagichiumirie na kuona ndi Meru iri na riera rirega ria kuritira ngugi bo ni nyuma ya governor umweru Nwe Mutumantu Ethinge kwithirwa hakijukia giti akarita governor wa Meru atongeri baba na ndi betete na mbere na kwithirwa bakiromba antu barabari na siasa cia irumi ona kinya siasa cia kuthumbania ciumbe kwithirwa ikithira ndani ya kaunti ya Meru nikenda Meru bomba kwithirwa bakiritiro ngugi na bomba kwithirwa bakiona maendeleo urako batere no mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma ari na chotariria. MCA wa Igoji Muchoi Ndamiano Kiraitu Murungi ora wari governor wa Baire wa kaunti ya Meru o amwe na senator Kathuri Murungi ni baugite nande witi na mbere bukethira bwikinya maturene na bobo ni nyuma ya Mutumantu Ethinge kujukia giti kia governor ja kaunti ya Meru arutangwirira guamete kambeterete gukia kitwambiria barabara tuguma kulonchirujirwa kianjogu na tukari kinya na antu ba kaunti tene batatwitaga lakini ndaini bautwita na tukarutaniria ngugi together. So I want to promise the people of Igoji East kasi sasa ikifika April mvua ikipungua kidogo Mei hizi barabara nyingi zote zilikuwa zimekwama nitakuamua. A new beginning in Meru na nashukuru vile tumeshikana na kina our seniors Kiraitu Murungi former CSs na wote ndio tuweze kuendeleza Meru pamoja. I'm very happy indeed and I want to promise you as your senator ya kwamba vile Muchoi anasema utaona Meru sasa inasonga. Iko vitu mingi iko national government utaenda tunachukua pamoja na governor tunaleta. Iko vitu mingi ya county tunapanga vizuri vile county yetu itaendelea vizuri. MCA akiwa maendeleo ya Kamberia next week barabara chonda Kamberia kuthithia Kaire na mantionze ala kwa mitaga kwa mura ntinya inyomba kwa ombe shiri tire ile metenera sha World Fund na yuko na ntudhinkene yetena mantia Meru ni wile inyai kadho kaniseni. So kila tukwenda spirit ya unity yumba witambere kila tongeria bonde ba Meru kuona ni kwena mukurani yo wadhani wantu idhinkia na wadhani bura ale ombere Ukuruki Kiraitu Murungi na kuromba atongeria bagi siasa nande kuthithia siasa sitena irumi kuthumbania o amwe na guchambania atigitari ria karia bariku unene bwaina riri ra kwetha kwena bantu biye guku ba PS Murishia na PC Karia kwaina very dignified leadership in South Menti. Hakukuwa na matusi watu wanaona siku hizi people have devalued leadership. Kwa tuenda muno tutongere tena ndani MP wetu Dr. Shadrack Mwiti tuba chokia Saudi Menti ara yale mbere ile constituency heshima constituency ya maendeleo itena gituma na irumi nara kinya itete mataro kiria andikwa bonde bathirikari o amwe na atongeria baringeri kura jobs ya holding general si sasa general huko nyumbani sidio even general is not permanent. So na hiyo kinya Muchoi hata wewe utaenda nyumbani si hata mimi niko nyumbani sidio. So when you are there panga retirement kadani mboshingo tagi PC anda kanatu alafu the knowledge you have because that mzee shared the knowledge with me share with others. Akirikiria Senator Kathuri Murungi na kuromba na bate guchumba bethire bakigwatwa mbaru nikenda bageta na mbere na kithomo kiao na masomo vile nimeona pia kuna watoto wengi sana hapa Meru for example wale wana matumaini ya kusoma lakini saa ingine wanajaribu wazazi are not fortunate enough to take them to school. They report to me every day ya kwamba tafadhali tulipia hata 2000 hata 3000 nikae shule hata 5000. Sasa tumerezo from 50 years kama mimi nishafika 50
From 50 years wacha kukimbizana na kujenga magorofa, sijui kufanya nini. Hiyo vitu haina haja tena kwa maisha yako. At 50 chukua mtoto wa jirani, yule hawezi enda shule. Usicheke bila huyu jirani yako mtoto amefukuzwa. 5,000 in a day school can keep that student in class the whole year. So sisi tuko duniani hii. Kama una 5,000 excess, usifikirie vile utaenda sijui kuweka pamoja kidogo kwa bank, sijui kwa sako. Sisemi sako ni mbaya bwana director Mwenda. Lakini nasema usiweke sana. Saidia yule anjiwezi. Saidia yule anjiwezi. Take 5,000, pay that school fees to this kid. Na tukifanya hivyo sote, hii mambo inaitwa masomo itakuwa rahisi, tutasomesha watoto wengi and we leave a very huge legacy tukiwa hapa duniani. Ukiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Na tugitigana na ripoti yu ya Jeff tugomba kuthira tugichokera kaire ruterene rwa Tharaka okirindiunga ya mutongeri wa mugongo Rais William Ruto na arakiaria ntukwena ruo kirindiunga yeyi yawe netete nambe na kwithirwa akimeneria ura wari munini wawe niwe Gachagua yes no Rigathi Gachagua na aretete nambe na kwithirwa akiuga mutongeri uyu ethiritwe akiringa siasa cia mpathu kana nethiritwe akiathula antu bantere imwe. Rais netete nambe na kwithirwa agichokia ngatho cia mwanya kiri akari Tharaka na aria kuuga ni bethirwe bakirita nchamba na bomba kwithirwa bakimunenkera Professor Kithure Kindiki akari ta munini wawe. Ni munini wawe ura rais etete nambe na kwithirwa akiwa na kurita ngugi kinya nkurukia kithimi akiritira akenya nikenda atigira Kenya bonthe bakwithirwa bakifa indika. Netete na mbere na kwithirwa mantojesa ja kigwato mbaru ni atongeria kathumba bakuma ruterene ru areo Mwenda Gataya na kinya mutongeri wa ekuru ndene ya rutero Tharaka Nithi nwe Susan Muindu ona kinya MP wa Tharaka nwe George Gitonga Murugara na atongeria bange bareo kinya gavana wa Meru nwe Mutuma Ntwethingia na kinya MP kana mubunge wa Tigania East nwe Mpuru Aburi. Mimi nawashukuru watu wa Tharaka. Nyinyi mmenipatia muungwana anaitwa Professor Kithure Kindiki. Sindio? Sasa nyinyi sikizeni. Mnakumbuka tulikuwa kadhuana. Pale tukiwa kadhuana nikawaambia mnipatie huyu jamaa niende na yeye nipange mambo Nairobi karibu mkasirike na mimi. Sindio? Siku hiyo karibu mkasirike na mimi. Nikaona hata wamama wengine hapo wametoa machozi. Lakini sasa mimi nataka niwaulize, huyu jamaa vile mnamuona amepanda hajapanda? Sasa mtaniamini ama hamtaniamini? Mimi nawashukuru sana mmenipatia huyu muungwana na ananisaidia kusukuma kazi ya Kenya. Na yeye ni mtu muungwana, mtu wa bidii, mtu mwenye heshima na mtu mwenye ako na mpango. Si ndio? Kuna wengine wa pere na hakuna kitu wanajua. Tumeelewana jamani? Mtamshikilia huyu muungwana ndiye anisaidie kazi ya Kenya. Tuko pamoja? Wale wanasema mtamuombea na kumshikilia nione kwa mkono. Kwa sababu Mheshimiwa Rais ulituweka heshima kubwa zaidi tangu historia, tangu hii nchi iumbwe. Hakuna mtu alikuwa anajua kama tunaweza pata deputy president kutoka kwa community ndogo kama Tharaka. Hiyo ulitupatia heshima kubwa zaidi na tunakuhakikishia kwamba kwa sababu sisi tumezaa na tumelea tunajua ni Muungwana atakusaidia na mmeendelea kukusaidia. Shukuru sana kwa kupatia sisi huyu kijana kama naibu wako. Na sisi kama watu wa Tharaka na Tharaka Nithi tumesema huu mti wako unaitwa serikali ya Kenya Kwanza. Mti ambao uko na mtoto wetu juu yake na matunda ya kukula. Huu mti hatutarusha mawe, hatutakata, hatutachoma, ni mti tutautunza, tutililie maji mpaka tuwasapoti nyinyi wote. Lakini leo umekuja kuchukua idhini ya hawa wazazi uende na kijana huyu afanyie Kenya kazi. Mnakubaliana? Asanteni. So tunakwambia fanya kazi na kijana, wewe hujui kutega mitego. Wale wa mitego walienda. Wewe kazi yako ni kufunza huyu kijana sehemu zote za Kenya na umfunze vitabu vya serikali. Anatembea Kenya, anatoa ratiba ya serikali na Wakenya wote wanakuwa
wamefurahia. Kindiki atwere twete right twete right, atwere twete left twete left. Twere rais endelee kuromba kura nthera ingi na atwe na Kindiki tuthambie Mount Kenya yonthe. Okeria injara boni rais ibwe tokuwa. Moi alisema yes kwa mzee Jomo Kenyatta, Kibaki akasema yes kwa mzee Moi, Uhuru akasema yes kwa Kibaki, Ruto akasema yes kwa Uhuru, na Kithure Kindiki anasema yes kwa William Samoei Ruto. Na sisi tukiwa Wameru na Watharaka tuko kitu kimoja, tumeunganisha wote kutoka Bosi mpaka kwa Nyeri, tutaimba wimbo moja, ukisema left left, ukisema right right. Na tunasema kwamba tunajua kwamba wewe unapenda Wameru na sisi tunakupenda, kwamba sisi hatutaki mchezo. Huyu ni mtoto wetu, asiguswe mtu yote. Asante. Moto wa Wameru moto umewa, moto wa Kindiki moto, moto wa Ruto moto. Achagua akainama, akaangalia, akaona Ruto, akatoroka. Na tukiumaruka kiridiunga ya mutongeria wa mugongo na ndito gacoka ruterene rwa Igembe na ria ntukuya narua ni gukari na mucemanio gatigati ka akari mbayo ira irinjia wand batongeretu ni MCA wao no Mwenda Ali na arabethiritwe bakiariria gwiti na mbere na kinya maendeleo jara jenthiritwe yarikiri wandi iji ni betete na mbere na kwithirwa bakiariria kithima kia rui kimwe kira kiri ruterero rwa mbayo na ara nandi bethiritwe bakiromba gavana wa Meru no Mutumanto Ethingia kwithirwa agikinya ruterene rura na kubaruguriria kithima kiu nikienda akariba ruterero betete na mbere kwithirwa bakinywa rui batina thina no iriku akariba ba ngurukini betete na mbere na kwithirwa bakiromba gavana igitarira gethirwa agikinya ruterene ru kubaruguriria kithima kiu ethirwa kinya kibaretera mata ya kumurika nterene u untubura bokuwa bakethirwa bakifaindika nibo na kinya bugeta na mbere na kwithirwa bukiongera ukaria ndene ya ntureu no mandiki wetu wanteto kuma rutererura mukiri wa Nkonja ari na chatariria Meru thai sawa sawa itwatanirite MCAs itwatanirite na executive na tukintu kimwe thai tukuruta ngwetu mashinani na thai ni ngwe MCAs batarero kwithirwa be mashinani kwariria na antu kuona mantu era kuendelea na mbwe Meru sawa sawa na gavana karibu sana nturene turore kithima ki Nikiri public participation kana musemanio yo maoni kiria kariba nterese mbayo njia 1 musemanio thithitu ni MCA wa njia 1 no Mwenda Ali na kinyare munini wa speaker kiri mbunge ya county araranirite na karimanto ya weti na mbere kinya muno bakiari manto ya koni kithima kia mbayo kirabombete kwithia ni benjeri ende bakiwatanga bana Mutumanto Ethingia weni kweya kururia kithima ki bakiwa kikethia kitethia kariba bambayo oinde MCA njia na ndi muturio nture itu mwata mbaru aturure kithima ki kia mbayo no ntuki sawa sawa ikumbite kuthirirwa ngui na tukwaria mantu maingi muno nture itu wite tukaya na dispensary na itwaritio na gavana na akariba nture bakuwa muno benda dispensary tukwariria mantu ya barabara mwanka kidogo niyo tuwa no munkeru urwe bakuwa iba kwenda ita pia nture muno no ntuba mambo ya security na twaria ringi mantu maingi muno ukonia rwiru na proposera akariba benio barua kithima kiyetu no tuthani Meru Wasco kenda kithora kina management kembia kenda at least kiomba kunyua imeshie mingi na kiomba kuongela water point siba mbayo no to nitokwendete mbayo wandi njia wandi tuibiro kia yo turure rwetu na mpwe please itokwendete pio no ndo mwezi mwetu Mwenda Ali no ndo de muzama ni yonga vile ywe lankero yonto yo abwelia mba rware na riu bakiromba gavana Mutumanto Ethingia ekinye turene rere ambayo ombe kwethira kibekira mata kenda kuongelea karia nturene roba na ndere okay ambayo uturetera kita wito turure rwe ara rwine rwetu nikenda twena wero
au nture netu bisanga bana wetu Mr. Ntwethingia kire nturere yambayo kende ya kwiyarwe rwetu ruri kana ki water point ombe otururi arwiru na tumbe kunenkanira rwiru rwetu antu ara rumba kwithwa ruru rukethwa rukifathi wa boya ara rutumba kuthuka rwaciara kubwethia na rumbe kwithwa rwi njarene imbea. Kiripotera Meru TV kumetura Rambayo njia wa Gembe Central Mbeta Mukiri Onkonja. Na tukitigana na ripoti ya Mukiri wa Nkonja kuma rutere rurarwa Gembe tukitha tugicokera rutere ruburi na nandi nawe MC wa Kirwa nari nwe Makena Morogosho nethiritwe hagiciumiria na kwariria utheru bwa thoko kana bwa tauni iu ya Kirwa na retete na mbere na kuwa hari na matagaria Kathumba jara akuona we yakomba kuthirwa yagitithwe na mbere yakethirwa yagitetheria gwiti na mbere bwa utheru bwa thoko iu ya Kirwa ni miariera yitite na mbere kuthirwa kiwato mbaru ni Martin Mwiti urano we mukaririgiti wa thoko eje na retete na mbere na kuthirwa akiuria akaribante riu wethe bakithingatira mawatho nikienda batigira thoko iu igukara bwega na ni theri nikienda antu bakomba kuthwa bari na rira ririgere guitira ngugi no mwandiki wetu wa Nteto kuma rutero buri mwende wa Laiboni ari nacio tariria. Makena Morogosho nora ni MCA wa Wandi ya Kirwa na gicigo mbunge kia Buri na ciumiritie kwariria utheru bwa thoko ya Kirwa akiwa ari na mibango Kathumba yoti elo utheru bwa thoko yibo wita na mbere bura kwagirite. Marietwa Bita wa Jennifer Makena Morogosho MCA Okirwa nari nari atukai na muchemanio nari tingugi baria bakirina tauni ya Kirwa tuina ward administrator na sub county administrator na environment officer na kinya wa sub county health officer na mandutesa tukarite ndini untu bwa kuona antu ibarara mekite mono ni untu bwa ruko ruria ruri ndene ya Kirwa market lakini tukwaraniria na twa kinyaniria uria turingienda kenda tauni yetu ithera na ndi uria nkwenda kubwira shontu ikurari na kikontina gya kugera matikirari au nyunjurie konsa next to kawoshi wirio na kiri antu bau bare au ibaratetete mono ni untu bwa uria mateja kugerwa mwankaja kagwa nthiguru mwanka inya wateka kinyarira kikontina kira kiiretwo na gicoka ikiretite inyaki ukona barabara inye kwambiria kuthuka na ndi turarikanirie amwe na akaribau kikontina kiu gicokwe thokone aria kingi gikaraga na ndi antu ino bagaikaie mati ambwire ibwega antu betu bakirwa ni untu bwa kumiria kuria bumairi inya rira twina challenges na twina tukomba gwita bwega na ndi tukumenya twina thirikari njeru na mwathani agatutethia nikenda tukomba ikomba gwita ngugi ro bati kenda mwananchi wonthe waguntu kundete Kirwa aki omba kufaindika na kukara agwiritwe inya riria agwita biashara ciawe akaita agwiritwe nawe akiaria Martin Mwiti nora ni chairman wa thoko ya Kirwa na kuria kari kuwatanira na kuthiatira mawatho yara yario ni kendo turio theru bwa thoko ye Marita ni Mwiti Martin chairman Kirwa market mbere twina challenge kidogo ya kundispose mati kiri antu betu bara bena nyomba ire cio komborithanwa iba kuthithia makosa mono kunengara antu bantu beta kutamati no antu barita bagatanto ara gutebatirie okategera nyuma ja kwina bini ira ikiaja ucu muntu eja konoria matiku kena ngarire kansu mba kuthagana kwa antu betu thaingi barita bagatamati buthuku bacoka batata bakiuga mateja tiko thu kansu kuringana na untu bura buragitirwe goro kuraere bini ira kinara ura nyume konsa itithiro ero kairi antu bonde bareta matinde ndeu kona ndi muntu wonde ketho ina nyomba ria muntu kwerwa nata kuthithia komba kureta mati mwankara kubatiria arafu nabo bange batige kuteja mati ndigurwe kinyumora kibini peka ndene ku na plus ku na bangi nabo bena chuba icha irabu ojora kiama kyo kyagitire chuba icha karwe iketa kuthagana o kirabu patithio ntu bora batige kugera chuba njire no ntu ni gwati muno kiriana no ntu ana barito chetha chiba kora no baka muntu icho na boba kiareria ruterero rui bariua
Kirua itura nyak mbowire market contractor na rejire na nande akethirwa akithithaia piping ya ku distribute ruje ko ubona miberesi ikinjwa farusi ikinja cia gwikirwa pipe contractor na aranenkerwe site o itura munenkere site kenda omba gwita ngugiu na twinama antu bakirwa bona contractor u agita ngugibu ga cooperate nwe kenda tumba gwikia ruji nare rugamba gutethia na inji through froka ito imbeje che kon distribute ruji baba ingi batukuma bali na sorry ile gro thoko ni rekirwe ipambu akitigere ko ya distribution points ruji rundira kirwa pipe ruji rwa pipe ikomba kuthiurungu kirwa kionde nikenda antu bakomba kunywa ruji rure. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. Na tugitigana na ripoti tugetha tugichokera kairi mwanka ruterene rwa Igembe na arana rokithoiri kiuga ati siasa indhuku na maisha ya mathuku. Kiki nikio gitumi atongeri bamwe kuma rutero bombete kwithirwa bagicumiria kuma gicigo mbunge kia Igembe Central na betete nambe na kwithirwa bakirita mukana kiria siasa bamwe bara bakuoni bakuringa siasa cirumi gitari yonthe na kwithirwa kinya bakimakia uturo bwa kariba mwe bantere niu ni betete nambe na kwithirwa bakiuga uturo bwa karibu tubatere kwithirwa bukima kuni mwana siasa na na siasa baba ni babatere kwithirwa bakimenya ati antu ba no baba baere kura ni betete nambe na kwithirwa bakiuga kuri nya kinya siasa bamwe bagwita nambe kumakia antu bara batabaringire kura gitari abaromba kura untu bara bakuwa butibwirite kwithirwa bugikarika nontu igitarira mwana siasa omba kwithirwa agitonya utongeriene na batere kwithirwa akimenyera antu bonthe ethirwe bamuringire kura kana bethirwe batamuringire kura no mwandiki wetu anteto kuma ruterera mukiri wa Nkonja ari na nteto ngurukie Meru thai sawa itwatanirite MCAs itwatanirite na executive na tukintu kimwe thai tukurita ngwetu mashinani na thai ni ngwe MCAs batarero kwithirwa be mashinani kwariria na antu kuona mantu era kuendelea na mbwe Meru sawa na gavana karibu sana nturene turore kithima ki Nekire public participation kana musemanio yo maoni kiria Karibantere Sembayo njia 1 musemanio thithitu ni MCA wa njia 1 Ndinwe Mwendali na kinyare munini wa speaker kire mbunge ya county araranirite na Karimanto ya weti na mbere kinya muno bakiari manto ya koni kithima kiambayo kirabombete kwithia ni benjeri ende bakiwatanga bana mutumanto ethingia weni kweya kururia kithima ki bakiwa kikethia kitethia Karibaba mbayo oinde MCA njia na ndimuturio nture itumuwata mbaru aturure kithima ki kiambayo nontu ki sawa ikumbite kuthirirwa ngui na tukwaria mantu maingi muno nture ituwite tukaya na dispensary na itwaritio na gavana na akariba nture bakuwa muno benda dispensary tukwariria mantu ya barabara mwanka kidogo niyo tuwana munkeru urwe bakuwa iba kwenda ita pia nture muno nontu baman na siasa imbe kana ira sema rumite batere na ende atongori ni bawati kwethia bakirekana na siasa ino ntote cia kuria mwongo na kinya ukethira mtu atomba kwethira kuringira ndebe kana kukwa kura atibati kwethira hakirumangwa temeario yakwa ende ni atongoria kathumba kuma ntere cia thirurujene Igembe Central arabakira atongoria bareke kwethia betumira miambo emi kile imuchorokwa puro nyanda mrombara kura lakini muthakoke uwo utuma no ina thina na no lela cikinya ntu baba tikurumwa nontu na mbirire anga nini anga wen manto maingi ntekwenda kwaria lakini manto yabwithitie nkenda bwira manto maingi muno na ya ondoria kile na ende report ye antu baraba mu supporta kana baraba bara cia thone kana baba moya kura na twende kwa jumla na ritingwe batina ndoni muno Martin ndaiberu akwari mathikone ko kaberia aruma maruru please antu bare kurumana ke siasa yonto ndakyo uto Martin tabiwe anjeretie please ni onyo kabisa kinyimvukeo na watu awe kinyeso ke atoba kurumana era etekwana na ine kwana nao ukiagona muntu akiro matomi mheshimiwa akarumana kakubwana na nao na momotomi no te kurika na mheshimiwa na arombere kanisa ne ntubeto areta ntubege Igembe Central ntonga
no tegorika na mheshimiwa na aromera aragwa ng'ombe ile guyo agira ng'ondu ara ng'ombe cietu ni weta aromera aragwa atia aro baba kwari ni antu batwera itwera bare thacia aro getha ng'ombe ni weta turethie mbi ngora ici tiyawa twoya na heshima ya tugwaria biathone na tuteya ebange kuringana na miaka kinya mwana munini winde muteya kwa witu bati kwa ebange heshima na turie na ngwataniro nikenda inya murungu wawe rubatu ore wende bakemenere mubunge wondan kele wa karitho bakiwa kuma tonyete neke bo batirona uguni bwawe kana kinya weti na mbere siasa itotara anto tukemena to kwethia itolelia ritingui turekeni na gutara anto justice no to bwa move jora yo yake lowo kigagario ke lowo kigethikithania ukuma tolelie ni rende nimbie kuendelea no umbo to kwethire maendeleo inkarie kande nuksi kampeni era muntu kuma ko akathuka ngiru giora thuki ni nyakile awatirera inuera abavali mbu abavali nyamucunguri arari menya barabara yontwe ndukile yontwa atugitira nguye ura twamwete kure nyinge kachwa antu bakumakati antu na arumani ate kumenya kinyanto bakarumana atona kura ndetere antu amwe ka eneoro chama ni CDF ari umbona kawe bario okile araua kangwana kweya nore rumaiki iturara chaneta batare nya chaneta kanyari ru aru karia baraua kangwana nore rumaiki ateke kwa kile ateke restima ateke kwa kile atande kethetiana ateke kwa kile otibwe thetie ende lo nya kangwana ka ru maiki re kangwana akengo ki community center to agethra ikwa to akawa kile atekwe thetie mheshimiwa ndani kare migutango ibo toto kwa no muwe na tika to na ndo anora ngenture kato kwa narite ngono toto amwere kanya ka kutambi ka kutango na mura methi atia ane kuwe na mbasare si apply mheshimiwa ara wage na timu wage ba apply skuru itaginya skuru ntomu agerere yao etibo mura mbasare itaginya skuru ndathomerete murera indare nao na mbasare itaginya na tena kurongwa so anto beto tukwanda maendeleo maratasine ya tumira ngavana kawira mwanga sana kinyumo kiuke ko rumara inja narete ko rumara ointoro bisine mtu weta wandan keleo karidho nkarete ndhi akile empe ya mantu ya stima ote ya indi stima kele ati mpete kinyemwe kele ambera ntukwe mwisho transformere ko mwendo araka mwingi amba indi oni mantu ya transformere ara batu tutena vene stima ni kingi bike yabie kairwa na tuone mbi tuone stima Ukiripotera Meru TV kuma Thiruru Gembe Central Beta Mukiri Onkoni. Na tugitigana na ripoti yu ya Mukiri kuma ruterwa Thiruru Jene tugekira gatanta nteto cietu gorobana rua gagucokeria nkatho cia mwanya mutegeri wa Meru TV no tuba kwithirwo ria mona batu thuthingatirite kuma kagita kara twambiririe na ndi tukumba kwithirwa tugikinyira muthia na ndi ukumba kwithirwa ukiona nteto kairi wona cia kinyira thaa 3:30 cia utuku ngakwendera utuku buthongi na bujuri itharimo bimwathani ngakuririkanio kairi monaniri wetu wa mathithio au kari Jacqueline Mwende nani ugambita Njeri Wacheupe.